azana hayo ikwala hayo basabayo ngifuna ukuthi ucaciseleke lapho ukuthi ke ikhombo yenu innovator ngiphathela abafana bomoya ishenjalo umavula uvale umafika aqala umafika caphona umafika thatha abafana bomoya bahlukene kakhulu kunalento yenye ikhafula because we have used abafana bo isikhafula didn't work. I am putting what is called abafana bomoya kuwena. You cannot be doing something that is wrong. Ngoba uyazi abafana bomoya I was talking to another lady uthi inomuntu owahambayo ngazi 3 years or something uthi manje usesensakhule ekhafula ufuna ukwazi ukuthi abafana bomoya nje abe 1700 how long does it take ukuthi abuye into ongayazi mama ngicela ukuyichaza le ndoda eyakho uyayithanda le ndoda unecharity le wayifika yinsizwa yazi yaba indoda namhlanje ayikho lapho ikhona iyafisa ukubuya ngoba le ndoda lena igadiswa izingane zomakhelwane indlela abayidlise ngayo le ndoda yakho akuseyona lento wena oyazi iyona ithingiza into ongazibona isikwazi ukuthula iwashing eminyango melinethi kuthiwa ngenisa lezo ngubo ziyanethi izulu ayikho indoda enjalo le ndoda yakho isikwazi ukucwengisa irice made kupheka noma ungasana ulicwenge yena wenzani na ubuka amafilimu la ama-Nigerian cela ukusenza igama ama-Nigerian la ayile igama bulinde ngizolisebenzisa ubuka leyo nto lena indoda yakho leyo la ngikhuluma ngomuntu mina owashada naye ngikhuluma nomuntu lana obune future naye laphana owenza isilimo oxhashazwayo asikungakubheka ukuthi ngikunika iproduct yokulibuyisa umuntu wakho uyisebenzise ngo6 ekseni uyisebenzise ngo3 intatha kosa bese kuthi ngo2 emini ungifone uthi baba doctor sengiyithi 2 days isele umuntu bengakafoni. It does not work like that. Uma sisiphusha umsebenzi we force people asake bathintana ngokwenyama sebenze ezinye izinto sebeke bathintana ngokwenyama sebenze ezinye izinto ezenziwa abantu abadala. Now first number what we do we cause a vibration that is negative kubona siyabahlukanisa sihlukanisa izithandani that does not happen overnight. Sihlukanisa izithandani uma sebehlukene lento izodala ungezwane kubona kube khona ukunyanyana kube khona ukucasukelana umuntu indoda yakhe ikwazi ukuthi ikhumbule ekhaya. But that does not mean ukuthi mina ngizokunika ngo-half. Mina into engiyishoyo ukuthi ayakho le ndoda engiyibuyisayo ayakho le ndoda HR ayakho le ndoda ucommander emaphoyiseni ayakho le ndoda esebenzayo emsebenzini ezothi imishayiswa imoto njengoba nishade nayo kulahleke konke asimbuyise